icyo yavuze ntikivaho n'isi yose yovaho ntacyo nkura mu rukundo canke isezerano ryawe icyo wavuze ntikivaho n'isi yose gezaho Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana tubahe n'ikaze mwebwe mwese mwahisemo kurikana ibiganiro kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tubashimira cyane ukuntu mudahengeshanya kutwandikira mutubwira ko mudukurikirana ijana kwijana canke ijana kwijana na rimwe. Umuntu agukunda akagukurikirana bati je ndagukurikirana ibirenga ijana kwijana. Ndabashimire ko uno munsi tukiri kumwe duteramanye tuba ibiryoshye namwe muduha amatwi n'amaso mukanatwandikira mukatubwira ko ibinari uburyohe suko none uno munsi ndagarutse kuri micro ni Protector King we canke Mr Paul Mr we ariko kandi nkaba ndi kumwe n'uwitwa Gogo Gloria ariko ineza nari indarisize kugiratse kugivugira turakura mu kije mahoro cyane nizere kumeze neza ubushitse wari kurajogomera ngo narwaye malaria ubu wakize ndadundega aho ni vyiza ramusabaje kudukurikirana rero iyo ndamutsigezweho nayo iyo ndamutsigezweho rasigara mu kanyamugishinwa kurondera ni wafu bwanje ndaza kuba ndi kumwe n'uwitwa ndindwi nkemere hariya hirya kwa maîtresse Kabo bonjour bonsoir bon après-midi bonjour umeze neza ndashima Imana kandi wowe bushitse siho wari Iye bajya bariko baradukurikirana batanga none ningo tutamubona Kaboro warihe hari witwa Jajama yiceke yamya reklama muri commentaire ngo Kaboro sindamubona warihe ibikora abagabo nahagira umugabo ibi byose ni magirirane cyangwa bigora bose mugabo bakunda gukoresha agaterme ngo bigora abagabo none byakugoye n'ibigora abagabo canke n'ibyakugoye ubwawe wenyine nibigora bose Bikira Maria mawe nuko ramutsa baje kudukurikirana no munsi ndabaramukije amahoro y'Imana narinda nabakumbuye ndabayambiriye gose Imana ibaho umugisha amina asante sana kurindira wane murona ko turi kumwe na haje bamwisende safi haje rinde mwamutoreye nde haje mbambu ngahora musabaje kudukurikirana ndabaramukije nawapenda sana ego aho urihereje nuko nitugomba kubanyoteza rero ko twinjire neza na neza muri show y'uno munsi ndabuze ko ari igice kigira 51 igice tubatugura indirimbo nziza zimeze neza cyane indirimbo mwari imukumbuye uno munsi twazitororokanije turazibazanira izo tugiye kubashikiriza muri kano kanya duhere kuri ino ndirimbo y'uno muririmbyi cyamwita Misigaro Adrien indirimbo yise niyo ndirimbo kumwe n'uwitwa Medi sabona nese ndababona ngaho barinzi bezo mu gihugu cy'u Rwanda dutangorane nabo no ndirimbo twagiye Mugutamba mbadi number 1 igikombe cyanjye kirasesekaye naho shwe ndacari mu ishuri Channel
So guys, you know how we usually do it. Now we're gonna ask. yari show ubona neza ko cari giteramo yari live record indirimbo ni amaso yawe turapfuye indirimbo yanje nuko nubese bayanga amaso yanje umviriza igikombe cyanjye kirasesekaye ni indirimbo yanje nivyo nuko rero nkuko mbavyumvise indirimbo niyo ndirimbo bibonekereza ko indirimbo y'uno muririmbyi Meddy ari kumwe na Adrien Misigaro bariko barakora umuti nkuko benshi bakunze kwivuga muri kino giteramo cyo muri no concert bari bateguye hano mbona neza yuko bavyifashemo neza cyane nuko ntitubanyoteza ibandika bandu ariko tuve mu gihugu ca Rwanda dusimbire hirya gato mu gihugu ca Tanzania twakira no muririmbyi kazi bamwitande Imagine nirikira munyereka yo umfe bamwitarose muhando raho mwitegure dutambe namwe mwitegure dutambe twagi ni tichembanza kakini waliona mawenge kibembe walikiona kibembe mawenge kibembe walikiona kibembe mawenge kibembe walikiona mbele ya madanga yake kibembe walikiona mbele ya washikaji kibembe walikiona kibembe mawenge kibembe walikiona mambo yalipobadilika kibembe walikiona maisha yalipobadilika kibembe walikiona kibembe walisomana kibembe walikiona kichapo kikali mbaya mbovu kibembe walikiona maisha yalisomana kibembe walikiona kibembe hadi aliwaishia kibembe walikiona kibembe tiweki hazisachi jamani walikiona kibembe wote yamewaishia kibembe walikiona kibembe kibembe walikiona kibembe mawenge kibembe walikiona kibembe umuririmbyi ni Rose Muhando indirimbo ni kibembe Umuneza avuga ati baramufashe Samusoni baramumwa imishatsi baramukata imishatsi bibatse ngivyo birarangiye ariko aracana arasenga Imana ati oya vraiment rabukwini wokora kugira ngo nihora abafilistia nihora amaso yanje maze Imana iragenda imukubita ko yindi mishatsi itanguye kumera atereka je ndabakorera umuti aro yari kiravuga ati vraiment hari gihe uca mu bihe bigoye nyene bakana ko ingomezi canke ingome butse ingomezi ni basafi
ingomezi bakabona nyine ko inkomezi zarangiye ariko kandi Imana ikagusubiza inkomezi ukongera gukora ikintu abantu batari bazi ko wokoze niki kintu Rose Muhando karirimba avuga ati baramumoye umushatsi Samusoni baza ngo birarangiye muravyibuka neza inkuru ya Samusoni sino yigaruka ko hano ariko kandi muri kino gihe acarafata arasenga Imana aravuga ati je ndagomba guhora amaso yanje hanyuma nanje nkora umuti bano bantu bamenye ko ari Imana uko biri kose itanga imbabazi nivyo naratekonye ariko kandi inagarutse Mana saba ndagusavye igira gutya nyene imishatsi yanje yongera igire eforo nyene Nikino gihe rero iminota maze kumira cyo atangura avuga ati je kandi abereke Imana ikiramukoresha ibintu bidasanzwe mu butumwa dusanga muri no ndirimbo avuga ati naho ba inkomezi zararangiye senga Imana ikongera inkomezi hanyuma Imana ikigukoresha ibirengiye ibyo abantu bari biteze kimbembe watakiona mashurera mawenge bembe watakiona yechina kuzimu mawenge bembe watakiona anashiro isoma namba bembe watakiona bembe swaga zitawaishia bembe watakiona kichapa kalima ya mbovu bembe watakiona bembe bembe watakiona bembe matanga bembe watakiona washirika matanga bembe watakiona bembe bembe watakiona bembe mama wenge bembe watakiona wacha wote mawenge bembe watakiona wakana wakienyeji bembe watakiona bembe karumazino bembe watakiona bembe watakiona bembe kwatara wari no dirimba abantu bamaze kwibona mwarabonye harimo umutipe w'umupfumu no umutipe w'umupfumu yarageze Rose Muhando batwaye agafoto ngo bamuroge bafata inkoko barakirira abana bavuga ati turamushoboye bafata ifoto baratabura aragenda umupfumu yabikoze bana aramura bati bani abantu bakoze ntibishoboka sivyo byarase gukora cyo yakoze cyabaye igiki umupfumu yarirutse Rose Muhando amuje inyuma babagore bari bamuteguriye agatego barajaje barajumaranirwa baratangara umupfumu ariruka ageze ahantu hasi ngo we acagwa ameze ukabanza arakubita umuziki iminyororo yarahimbaguritse rero utakibosha ucukura nyene nk'umuntu yabohotse so uko twagiye wataona mawenge bembe watakiona bembe mawenge bembe watakiona mashurera mawenge bembe watakiona yechina kuzimu mawenge bembe watakiona anashiro isoma namba bembe watakiona bembe swaga zitawaishia bembe watakiona kichapa kalima ya mbovu bembe watakiona bembe watakiona bembe matanga bembe watakiona washirika matanga bembe watakiona bembe watakiona bembe mama wenge bembe watakiona wacha wote mawenge bembe watakiona wakana wakienyeji bembe watakiona bembe karumazino bembe watakiona bembe matanga bembe watakiona bembe wewe bembe watakiona bembe watakiona bembe watakiona bembe watakiona bembe kama umekaa upande wa madui basi jipange, na kama umekula buku na pia za Wafilisti basi jiandae, maana hii lazima ing'oke na mtu. Na wachawi msinione, na waganga msinione, mashetani msinione, na wachawi msinione, na waganga msinione, mashetani msinione, washirikina kikono, na wachawi msinione, wanafiki kikono, na waganga msinione, wenye wivu kikono, mashetani msinione, na wachawi
nuko rero muri izi ndero zimana avuga ati kimpembe indirimbo neza ubona yuko irimo ubutumwa budasanzwe ariko kandi kurendera hande singomba kubatevya turacari mu gihugu ca Tanzania tugane no muri rimvyi yaje aratubwira ngo iki twagiye Upendo wake umetuzunguka siku zote. Haleluya. muri rimvyi ni upendo nkone indirimbo ni upendo wa Yesu wani zunguka nuko nkuko mumaze kuvyumva indirimbo ni upendo wa Yesu umuririmbyi nawe ni upendo nkone umuneza avuga ati aha na hariya imbere n'inyuma impande n'impande urukundo rw'Imana ruranzungurutse niwuzana ibijambo byo kutwanka nkandi mu gihe uzi neza ko urukundo rw'Imana rutuzungurutse bera ariko umuntu verema yiheno agomba kwanki urukundo rw'Imana rukuzungurutse yihoriki ahubwo ntakomeye nta namakuru afise nta makuru agira iyi nkuru ni mushikire rero ko urukundo rw'Imana rugize gute rurankikuje impande zose nibera muri go urakaze wewe ibaze safu zo umuntu ngo cyangwa safi ngurabona ngavuga ngo imbambura kandi
ibaze vraiment akibagira ko hari umuntu yamukunze kira cyane yitwa Jesus umuntu nk'uwo gasafe vraiment yumva nk'uwo aba ameze neza kweli anakuwa kichwa yake haiko sawa. anakuwa kichwa iko sawa Kichwa haiko sawa. umutwe utameze bien kabo ibaze vraiment kazona umuntu vraiment kaporo umuntu azi kugifi ayirobeye ntagenda segerereza ariko kandi polisi anakontu basegerereza nyene uko hari babikora kubera impamvu ubuzima ntibungana mu byumve rero ubonye umuntu asegerereza cumufasha ataragusiga rega nico gituma no Trasisop Ministry TV ihari kugira kino gisata cha Trasisop Ministry gikora ivyo gufasha imfuvye batishoye ndetse n'abageze mu zabukuru bagenda nyene bakaegera abantu nk'abo bakavuga bati none gasha ko tubise ibintu 10 gihindugura umuceri cyo rikaba riravuye kabo umuntu akwanka aba ariko yihora iki mu gihe urukundo rw'Imana kuzungurutse urumva mu bisanzwe ni nko kuvomera mu biva karindira ko wuzutsa bikahebika kaguma upfo iyo uvomeye mu dufate nk'ubu utwaye nk'akayungiro kuvoma wovoma ukavoma ukarindira ko byuzura ukagira gute ukabura bavyita ko yungurura amazi umuntu anyanka yumve ko ari kavomera mu biva bitazopfa byuzuye nta n'igice cyabyo bizokwigera bigera kuko ni wigera uvoma iyo uri kuvomera mu kayungiro ngo hajeyo n'akarobo kagumira bicamwo bigenda bicamwo bivyuka birenga Bikira Maria mawe kubera ko shate kuvuga naho yonyanka siwe yasize ngaha kwisi kandi nazo urukundo rw'Imana ruguma rukuzungurutse urukundo rw'Imana rwama runzunguruka buri gihe urumva hejuru y'urukundo rw'Imana nta kindi kintu cyoshobora kunkura mu kuboko kw'Imana ngo kishi naco nkora mu rukundo canke isezerano yawe icyo yavuze ntikivaho n'isi yose yovaho naco nkora mu rukundo canke isezerano yawe icyo wavuze ntikivaho n'isi yose gezaho gusa ari ikintu cyo nibuka navuze gezaho utari mpate ku musafari bangote navuze nti ari ikintu cyo nevyeve kabora cyanye bose avuze ngo ubusa no uriko ravomera mu kayungiro cyane ku muri byavuze gewe satano voma biva ewe satano vomera mu kayungiro to ni ryakanga torapfuye none nuko rero nuko mwavyumvise kintu bimeze neza cyane abatwanga baratwiyenda ko satana sana uriko ravomera mu kayungiro ariko kandi reka kuri izino manuro bano runo gwaruka rusozere ko kino kiganiro ndabwiye nanje karo duce dusoze ino show yuno munsi igice ca 50 na kangahe hajya niryo 51 dushimire wafasha kandi ukadukurikirana ndimbo upendo wa Yesu kuva kwa upendo nkone kuva mu gihugu ca Tanzania no duce dusozera ko uno munsi ino show ya 51 tukwipfurize kugira subscribe kugira partage kugira comment udukurikirana nimiko c'Uburundi canke hanze y'ico gihugu wicaye canke uryamye hagati canke uri kuratembera taxi guru canke taxi vero canke taxi voiture na kintu vy'igitori rimwe bigenda biraducanga gasa murase kirabone cyo kirabutse uriko baragira nayikiru nawe shimira badukurikiranye murakoze cyane ndashimiye n'abakunzi ba Trasisop Ministry TV badahengeshanya gukurikirana ibikorwa byacu turabakunda cyane muradufite turafitanye muri make nyene turikundaniye cyane gose asante sana safi sezera abadukurikiranye ariko tugushimire asante sana nashukuru sana kwa Kiswahili kirakamye Nicola Kiswahili kirakamye kwa kufanya nini vuga kirone ni Kiswahili kikamye ya kezi kuisha Kiswahili ni kila siku yani nawashukuru sana watu wote ambao mnaotuangalia kwa hii ministeri yetu Trasisop Ministry TV si hofu ni hope Hope Ministry TV vraiment tunashukuru sana muendelee kutufuatilia sana na muendelee kutia kale ka oki hapana ni kale ka oki kaboro kaboro okay asante sana safi napenda sana asante sana kabo chapke chone gikovuze kirundi cyo tugushimire ariko kandi nawe yashimira badukurikiranye murakoze cyane ndabashimiye cyane abadahengeshanya kudukurikirana nama nababwiye ati Imana ihezagire uburonderero bwanyu ihezagire imiryango yanyu ibyo mutuyemwo byose ndetse ibyo muhanze amaso byose mubona tanzira nimwibagire yuko urukundo rw'Imana rubazungurutse nimuvyibagire yuko urukundo rw'Imana rubazungurutse
mushishikare kudukwirikirana kuri ino TV yacu nimwibagire kufyonda ka kaboro kuko mukibagire mushishikare gukora umuti hamwe namwe bizogenda neza. Asante sana, mukora umuti, mukora umuravumba, mukora umunyagasozi, mukore wa muti urura, mukori ibintu nyene bituma nyene ibintu bimera neza. Haje umuntu agwaye inzoka bamukorera umuti urura. Mwakoze kubana natwe rero, tuze dusure duhure mu indi show izokurikira. Show y'uno munsi garukiye hano ariko ibindi biganiro aracabandanya. Kuri mikoro ya mbere ya Protector King w'inyuma ya kamera turi kumwe n'umusore wanyu bamwita Willy Fils de Père. Fils de Père. Rivuge neza. Ntujyono. Willy Boy Fils de Père. Aha. Boy ririko nivyo. Boy n'umuhungu. Fils de Père. Umuhungu wa papa. N'umuhungu wase. Ariko kandi n'umuhungu wa bose. Oh yareka. Mutamwononera izina. Ntimujyononera ifata uko yari babwiye. Ni Fils de Père. Ni Willy Boy Fils de Père. None tubiharire ko. Fils de King. None. Se wowe kubereka atamubyaye wenyine. Uzomubaze rero ntumbaze. Uzomusange mu kabweti. Nuko rero mwakoze kudukurikirana tuze dusure dure muri show izokurikira naho butaha. Ciao bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.